tunrum chu Dubai case chungchang hanlu chilvele thungila ama sain David Sailo thu khochang hi ngai thaila FIR thelu anitowa criminal case om chawngei mel a case hi atenaw lo chawviawin arinombok Dubai lama kan mizo engineer feltak zelaralte thuziak mangin thailang veteang aumzia Dubai lama kan tleirol nathok housemaid dute thon thaya insoi Mizoram hian agency anom nuala chung te chu Dubai lama agency dangtenen inzomin trangdunin heng atlang pui meichia lano pangtak tak te hi Dubaya anthona Dubai lama agency te chuan na tho tur an lo zon sakta thin ani heng na thok tura an tirte hlo atang hian leb commission an nei ta thina na thok tu te hian an thlabi hlo tangin an rul ta trau thin ani abik takin UAE Dubai lama an tir thlak te hian harsat na an tok na sati a hriat thaya mase Mizoram lam agency tang chuan atop thlenga in puidan kong awang viau to po ani thaya agency lam nilo mani Mizotran puingai te tan ti in klom ngai chua tak mewin pilal rem sangi fa nai te te alo pen chuak ta ani agency te hian danang takin thil an tiem na toka kaltele agency te hi tu zok nge thiama thiamlo soilowila agency hi danang takin an chem ti zok hi entiang pakhatna Mizorama hetiang na thoktur foreign athon thaya insoi recruitment agency te hian Mizoram sarkar noya danang thlapin license nein anin soya the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2015 noya DC nena registration fee cheng sanga pein foreigner kanlo in thon mia mai niomani hetianga foreigner na thok thon thei tur chuan Ministry of Overseas India Affairs noya Protector of Immigrants nena registration fee cheng singni sanga pein kumnga registration nung an nei thaya hei baka hian bank guarantee noi somnga angai bok hetiang takati document diktak klochan tur nei hi Mizorama Recruitment Agency hoa hian an omin arinomlo chuwangin dan phalna ni mi lawa in thon anga human trafficking rimpo anam the ani panhina Mizorama Agency ten nathoka antir chuatelaka an poisarul le tirzat po hi atam tham viau maya noi chuangte kum khatchunga an lotang tein an rul tir thin heng hi an thlona chuan man visa le adangte boipuina tiin an soibok hetianga uchuak taka poisalak saka inrul tir thin anom ti hrein sarkar lai pui chuan kumsang ni sompanga khan order chuin danang thapa recruitment agency te chuan heng na toka antir chuatela katang hian cheng sing niemo ni somli panga lobak charge anrem tilo hei po hi Mizoram agency te hian an bo chena sal hle in arinom hei baka hian visa boipuina te thlona chuan man hotel thlenna le adang te hi agency lo in sen sona tur ni in alang lova na thoka chortu tur te tumvek jok tur ani pathumna an tho tur ber po chiang lo an loza tur po thelo le employment contract felsa po nilova hetianga foreigner in thon hi human trafficking rong akai palina India tanga UAE housemaid na thoka kal hi phal ani tolo General Directorate of Residency and Foreigner Affairs chuan housemaid UAE lutum te chu immigration lama block turin ngen na ati chuak toa hei wang hian UAE ram tloa jin khothong angin visit visa siama na tho tir kanin tumta hei hi thil diglo tak ani bok pangana na thok tura tir chuate chu Dubai lam agency chuan an visa an ren saka engtik hun chunge an visa aladam po thelo anom nual ani oma hetianga visa in ren sakhi UAE labor law dan kaltlat ania semna pek thai ani bok parukna kumking lo tlerol kumsom paruk na thoka thon chua antel venia soi hi a serious lea India ram dana po amadu thanna po ni se child labor diktak ani wangin atir tu te chung hi apik viau thai hetiang agency hi Mizoram assembly veljet kan lo nei reng maya an han chui chawanga mipui point kan chian pha zelang chu hetilama malatu pilal rem sangi chuan ti hian aron jiaka home minister le home commissioner te mu anni UAE Oman Syria Saudi Arabia
housemate harsana tok le an mani tirtu agency ten agency license pek an ni na pela rampona Mizoram maichia te an thon chua chungchang thukal zela home minister le home secretary mu an nia kan thu thlen te ngun takin min ngai thak sakha thoven song song na ani home minister thuron angin ziakin thelu ngal ania agency te hian the Mizoram Private Placement Agency Regulation Act 2015 mang sualin andan bo chiat hi kumthum jel tan le cheng singa choi thaina ni in non bailable ani andan bo chiat hi domestic placement a chau alani zoka India rampona sarkar lai puishiat lova mishing anthon chok phei chu case asang leang legal expert te soya daila aizol dc biak ani boka Friday a hemi chungchang an ngai tu tur thu asoi Home Commissioner hi mizopa tak mihar sajok te din mun rathiam tak ania arab rama housemate na thok harsana tok tatsu an thiamemo thiamlo emo boipui masak ngai ani thu te soin dananga malak zel ani tur thu asoi bok tin nithum kalta khan pite te chuan aron ziak ani arab rama miom pui housemate te chungchanga ka zona le ka ton riat atuar tu te minshil then khat te mizonula te chanan ngai ti thu aron ziak lea rampona za pakhat point harsana tok se pui ngai anni pakhatna Mizorama agency te hian an kalmain arab rama housemate te din munno pangte an hril hrelo atlang puin kumsom parukatanga somthum inkarte anni Singapore Macau le adang kaltuma Mizoram agency lutte anni lom Dubai lamkal ahlok jok thule loan angai lo thute Dubai chu ram hausa anni wangin anlo chengsing ni sanga vel baka bonus muna chance athat thu hril anni tlang pui Dubai an thlanin an phone le passport laksak anni panina housemate an thona tura erong bol cooking le adang te thiam le mi na experience nei anni thute soiturin video toy anin zorna advertisement an soitira anin soyang te luaka tha an lo ni vak big lo wangin an na thona harsatna an tok na sa pathumna an thlen lima in rang thok kwalin athen chu lo nei mumal lovin thlatam tak anom Dubai sim card an nei lova anom na pianga wifi mangin mite an kontaka anom na ten wifi an off sakemo an tlan chuana boi thlakna atam hle Syria mi pui mi pakhat hian phone anei lova engtin tinemo messengera min koneka harsana na mailo atok mek anu lungna ania atholo po athon lo na arei to le nikum lama nu le pa hriat lovakal ani lo ho to then khat anin khul chuana lapekim lo poisa thin le vozui reng anom bok palina no pangte du lo chung arab ram dang Oman Syria Saudi Arabia le adanga agent dang le employer danga dalui anni athen chuan UAE anom lo ti po anin shalo Dubai oma in ngai an location anin aya kholalu to ka lo anom bok an mang angin agency an callin in zuar mairo ti tong kamte an shiatin na antile then khat anom na pa berin abaisai chumi harsana agency an shil shiat omna anson sak du lote arab hi muslim ram ni in nupui pakhat ayatam nei phalna sa kho betu anni an mai chia te din mun asang lualo pangana agency India rama hokir du te in khul chuana poisa an chungte an diltira chungte poisa an diltira hian loudspeaker adain poisa dil chua chin bak an tong tui tam phal anilo tundin muna agency pakhat ke chuan an mani kaltlanga kallo kirdu te an boipuya alomom hle parukna India rama kirdu agency te tiluina intiam kamna sign tir anni intiam kamna hi thren khatin an sign dulo intiam kamna hian Dubaya engkim huama andu thanna kal anni thute ani pasarina anna thona India rama kirdu te tan anna tho hun chung kumni omthling lova India ram lo ho chu thil thailo deu tho ani anna thona ten kumni chung arab khwale tuini tura an sponsor na senso rullet an phuta phutom reng ani an tan rul ngaina silo
chokopur lo le na an thona satlu tu ka wangte anom na an fa te le omna pu then khate tongkam chele tuk le kutlak chin wangin kum ni om thei turin chakna an nei silo anin hum him na vea an ngai Mizorama an agent ten an lo ho thainan sum tam tak nuai khat singa tanga nuai lia anin khulchuak ani lo chuan chan chuatumna an nei lo Mizorama an chungte harsa ve tak tak an nia thingtlang lam mani in nei ti lo chu aizol lungleyami inlua man po pe thei to lo Dubai in lo tura kalte an kalsan an fa te lo boi puite an ni bariat na sum tho chua du wanga mirama che ompoi salovakal an nia chutiang zozai poisa ngai tua an harsat vek then khatero ramchal le chung kwa tangrualin an lo in khulchuak teu to nu le pa mangang au le mizo nulate mangang WhatsApp message le voice record hi kei chuan ken liam theilo pakwana in khulchuak theilo hodu ngoi ten kan pui thei tak mielin ti in kei telul puina an ron ngena embassy an lu dante ruam manna siam ni in anom na in atangin engtin tinemo tlan chuakin an taxi fare pek sakin embassy an thlenga kalkong tluanin laule thlabara anoma wangin an chuna taxi truck driver te biak sakin an number te dilin an chun man pelawa an tlan bolo tur thu ta thil chungin kanin nem tuna hian embassy mizo nula paruk anom mek zelral te mizo tlangwal tlom nga in atula piang lo boi puin taxi fare te pek sakin an mamote alo lei saka hak lai nen chawatlan chuak te anni zanlai peltua an tlan chua thei hun hak tlaivar pui deu thongai te anni somna then khatan anomna inhung phui tlat ani wangin tlan chua ngaina om lova then khat thung chu thingtlanga thenom nei mumal lova anoma chuak ma se taxi man tur om lo wangin tlan chua anlungai le som pakhatna tuna hian nala mulo lo ho thei box lo agency a shen anoma engza chenge hriat anilo som panina enge mo wanga lo ho du te hi embassy an lu thei chuan India rama agency mo mimal inseng so lova an ho thei dan om thu kan ria ngatinge nuai chuanga in khul chuak tura agency hian anti care mang an na vorto pa po sum soi reng mai hi amak kati then khat na thona fu dewa an lo hlok ve te po anianga then khat fu lo deute om chuan an lo ho dan tur boi pui thei lo hi amak te embassy ngatinge an kal an phal lo som pathumna no pang pakhat India rama thon ho turin chumi ayo no pang tir replacement hi ngatinge Mizoram agency te hian an demand kher Mizoram sarkar ka zonale malatura ka baisaina pakhatna Dubaya mi ompui na tho hi foreign ram ani angin ris asang lea voin thlengin anlain thon renga document diklo te man ani kumtling lo te po thon anni in raltlan barmalam te po engtin tinamo India passport siamin tirtole tirtum mek anni sarkar hian permission apekin ahuam chinemo antir chuano pangte security apek dan hi engwanga ngai tu lo nge ani panina 2.4 rama sarkar hiat puina in na thok tur tir chuak ta se chuno pangchuan athlen lima emo na atho nuwa harsan na tokin lokir du ta se engtianga malaturin nge agency te sarkara ain tiam Dubai housemate chungchanga hian Mizoram Women Commission Chairman Fona kabenul toa office kaleng to boka agency te permission petu DC office agency te permission chungchanga malaturin kangen housemate te hi workforce turulutuk state GDP po tholok tak ania employment turu tak niin Mizoram ompui zirlai ompui ni lo te po hian minimum pay rate an phu labor lamchang tu minister kabia thil zia te thilin rampona mizonula labor housemate te security welfare ngai tu atul tak zet thu te soin atulanga malaturin kangen LESD official te kachiat ang kasilbok mizonula meichiat ten mirama harsan na sang anto hi anamai lo lea ingai ventlang angu Thailand puk thimatang no pangte chan chuak tur poin khovel huapin ma anla ania mizonula meichia miramatir chuak tu te hian antir chua harsana sang wanga Mizoram lo ho du te hi sarkar malak na nen arang theyang barin an throi ho tur ani
he Dubai housemate ka boy pui thua hian inti laremo in candidate ka tumwanga ti kanilova harsana nei lo hian min puina ka ngen ngot bik lo ti thatu kani wanga phak to ka thei top chu mai kani ka post comment le status strong kami mala min beina atam hlea khang min beitu te kha tu tenge inni khoi venga chenge inni kashelova in agency kaltlanga innau tele anchung te hodu poisa in demand poisa nei silo mangang te kathlamuanin ka pui mai ani e in mo phurna nga in Mizoram anho phal sakula kailo buai angai lovanga ka tho huayang ole tuna chuan Dubai lama kan mizo general te in update tharbera khulaman boina chungchang aposi ngai thaila nizan masalama tlerol teron chuak Zingdar ni le chan vevela chuak kha Zingdar sari vela kanin zong mu Indian Embassy lama kalpuin statement te kapek zoa na katlang zandar som vela nulapa khatin chua adu thu min ron thrilea India consulate anai tho wangin ama lovalu top turin kanin shril azan masa kamut mi lo wangin ka chaw le zan lai pel dar khat vela kaching sek chu Zingdar ni le minit som thum vela amaka bakana sain kol kadong Indian consulate gate alu thailo thu minon thil security tenen kanin biak nuwa ahimti kasia zinga cover wala kawangai venzui tur thu thilin kanin thla Mudona UAE Oman border lamatangin kol kadong le Zingdar nga vel anito amain alo tlan chuak towa an zuya an lak le thule an poisa nei chun po an chu sak vek thu minshil an murem chang taxi la tur le kalau khul tur thu ka thil nuwa kanin chuak zui ngala himdam takin kanin mu office holiday alo ni le zela office an khar chungin vice consul le atul boipui tur midang kan han kau chuk chuka kanin dalut le thei ram mizo tle rol pathum dang kanin la chuak le ta Mizoram thingtlang kil khor tak takami ani deu zela pakhathi document lem midang passport le ID lem manga agent ten anron tir alani le tazel pakhathi medical condition serious deu anaya rang taka enkol na amamo boka Mizoram anlo thlen huna po uluk taka counseling dongchi ni in alang pilal rem sangi fanai te te po tunlai chu amuman big lo ni in alang ti hian Mizo nula mi som pakhat jet shom tilutuk tuar thei to lo hodu hongai na thasi lo te kanin la chuak thei ta Oman Syria le Saudi Arabia tangin tran pui turangen na kan la dong zelbok rap thlak hi katie mai kaizong